تشتغل كده 30 وقت يكون درس ودار و30 روح كده نقول فترة ترانيم أنا القراءة تبرو أكاس كده نوتيش على صار مجبر أكاس كده بروجرام فده دي مثلا دائما أم جبينه خب مزامير وأكاس بيبكن مزمور دوسة مزمور دوسة وجام وصار شرشة بيدكن احترام الشروط ودارة لكي بس كان نجشتك شروط أنا بها بقوله أبين يا رب إلى متى يا رب تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم إلى متى يرتفع عدواي علي انظر واستجب لي يا رب إلهي أنر عيني لئلا أنام نوم الموت لئلا يقول عدوي قد قويت عليه لئلا يهتف مضايقي بأنني تزعزعت أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي ملك داود قركاسي زونا بس أقولنا كنتني ملك داود وملك داود جي كاتبي تانغوسية وبر الشكل حكي خددي مزموري داود السيد بآياتي سلاف تسكت كدبي يا رب إلى متى يا رب تنساني كل النسيان ممكن أم بخوا بسوالش خوا برسكن الجواب ممكن أعمل كنا نهاودنا بالشعورية دلي ماذا قرصها هاي يا رب حطوا كيتشوك بالكلمة يا رب إلى متى تحجب وجهك عني إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم هذا حتى سكجما ممكن أقرصها دليل من داي سيبرس الدولة هاي لساك ملك داود زوني سرتشي زوني خلاص كداي ده آيات بيجا دبي أما أنا فعلى رحمتك توكلت ملك داود زوني إنه حل جنب داي سرت جنب داي دبي أما أنا فعلى رحمتك توكلت دبي يبتهج قلبي بخلاصك مع أن حولفه ضعيفة حولفه واقعيه تشتكي أي شكل ده هاي ولكن ثقته ورجائه إيمانه شكل صرفه قل أما أنا فعلى رحمتك توكلت دبي يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي واقعه تشتكي بس دبي بإيمان دبي أغني للرب لأنه أحسن إلي كم لميك أم بملك داود أم سأليه أخور بكتاب أم ببن يا رب بروسيا يخدون يشك برا يا رب رعبين برا يا رب ناخشها يا رب ممكن يا رب أمجي يا رب دي برسونة اللي معدوها يا رب أم دبين يا رب تركيا يا رب أمرعتنا أم وسينا يا رب روسيا يا رب ملك داود يا رب ثقات كاب وإيمان كاب وجود أما أنا فعلى رحمتك توكلت هرا أمجي بإيمان أم ببن يا رب على رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك يا رب أم إيمانك يا رب يا رب روسيا يا رب أغني للرب لأنه أحسن إلي يا رب في وقت يا رب في وقت ترانيمه يا رب هنا يا رب روسيا يا رب أم بإيمان بتشعرك إيمان يا رب برنن وخدت تسبيح وخدت شكر كم لأنه يكم مرة بركات يكم وضعي عم تيدو يكم ما جد دارخني شكر شطار يا رب تسبوسكم إيمان دكم يا رب قلتونا يا رب جمارة يجي يا رب قلتني أنت جمارة يجي يا رب شحد لك جمارة يجي خدهم شكر شطار أنت تسبوسكم يا رب أم في وقت لكم من نسيتا في خصمة لكم من نسيتا يا رب روسي يا رب لهمي لكم يا رب تقولتني يا رب تحل دلك إيني يا خدهم شكر شطار يا رب النبي يسوع لديكم يا رب آمين نقول شيء طريق تسبيح دربسمن وأما أبرا لنوبي خدشوا دوره تصوير كريبي لعني واختمال معتدوي تخير الدوم ما يعطي صعب مش بكتير نيوان تحتاج بكتير خيار تنا وقت البرشلونة تستوي تستوي أنا رأسي تركي فاشن هو عم عليكم بينما عذرا معناها حاسين إنه ياخد يعني بكتير نيوان هو الدرجة على السنة بينما هو بتبيت
تسبيح فارم نگروپی تسبیح عم يقرأ. رو امکی گشتی بابدور گروپی تسبیح میدن مثل مرنی من نمیدن یک مال خبر کی یا چیز آورد و مجبور رفته بعدم پیشه گوهر به باری هر بیرون ولی که برگردیم نراحی پیروز اولا که مرا حرکت یعنی کنم بی باری رابط نه تایمه که ممتی امکی گشتی بابدور پیروز فاوی کوریه و مرا حرکت پیشن فرصه که پر نمی‌کنه کی جسال مسیح حاضر به دستو ای دستی قرار که خیلی مگه دستو بدون رو بکنید این اگه دستی قرار که بالا میاد جسال مسیح حاضر که ما رو به ترنیمه داریم مشارکت نه به ترنیمه راستی به دیگه چه باشه حاضر نه هذا که میتونی که قوت که بالا میاد هزار سال وفات چهار سال رو هم کشته که دیدار رفت لطن خود حسکده خود و حسیج من کشته کنید یکی تشتنگی داخل تشبعتویل جمعرالی به چه باشه هست نه هم چه باید که نظام مسیح اشته حاضر کن بگر هم خواست نوزی و امجد خیر لازم تقریبا نکته به جهاز مسار رو بردا همون رو جار و بریندار آدم حوال و بردا هم بشکی گناهکار و کولدار بس ایو اوجبی و ایزا کسی خیلی سوال مسیح برای جلوه بیم چه؟ یسوع مسیح یاره منه یسوع مسیح دوسته منه يسوع المسيح أو خدواننا يسوع المسيح الكلب خلاص كلامنا جهز الصلاة وبردا حمل القلوب جاروا بالنار جهز الصلاة وبردا حمل القلوب جاروا بالنار جعلوا يسوع مسيح يا ليلنا يسوع مسيح دوست منا يسوع مسيح خدا لنا يسوع مسيح خلاص خالدنا يسوع مسيح يا ليلنا يسوع مسيح دوست منا يسوع مسيح خدا لنا يسوع مسيح خلاص خالدنا أري بفكرني عزمان أري بفكرني دمار أري خدي مني شيري خدي مني برمات تتاني يا ربي تتاني الدنيا خوي حسكرم إيه بتاس خلاص من جحر عبيدي جحر جافي جحاني الشكل لسال كونجا خود عجبرني خلاص كرم هذا شو نعمل تدوستينا اشتاق بيرو من دوست دادي يا رب اشتاق بيرو من خلاص كردني يا رب شو بشتغل يا رب شحال كم يا رب شحال بدي يا رب يسوع المسيح باد دنياي جبونه ما وی جانه خواهد سر خواهد دست دوریدی وی خود کرد بهتر کرد دست دوریدی وی خود کرد خلاص شد يسوع مسيح باد دنیای جبونه جانه خواهد يسوع مسيح باد دنیای جبونه جانه خدا دستور وی قل هم خلاص بود شروع
امين يا رب. امين يا رب. نابتا قربن يا رب. نابتا تشي. نابتا خرخوش. اشتي هالي رب. ايغو دجاني ما دوتي غيرندن وقت يسوع المسيح. بالي يسوع تكتب دليل الانسان. دليل دليل الانسان دليل بوشلقي كان. نبي خو لخدا ديار. بلكي انسان كي ملحد. بلكي انسان كي اشكال بلكي انسان كي تدور دبر. بلكي انسان كي قربان وجود نبي خوريرن كي وقتی خورم خدا میخورم بس بیتشنون گیده که لان هندریگن داد خدا دیگر بس للاسف هر جا لبازم لخدا راستی ندید من و حاصل تمام جبر وجه وقتی که لغه مسیح کامل دیگه گفتن خدا دیگه دیگه داد شکل انجیل دیگه دیگه داد شکل و حاضره وقت داره که معزم داره هر وقتی که معزم بی فکر رجع دار می‌کنه تشتیق خوش دار می‌کنه اما کسی که باردروه گاو مسیح کتی دلیل
نعم يا رب. يعطينا المسيح بالكاريج يعني إنسان صدق حاجة نقدر نجينا العين. ميجي نقدر علينا دليل نقدر علينا كثير نقدر علينا حتى مع عملية ده بالي فيه وخدير نقدر علينا وش أولا بيجي يعطيك المسيح بالكاريج يعني ما رب تشتكي فرصة شمال وجهي وقتها كحال جوري من الميراث داخل المسيح كاتب دليما داخل المسيح خلاصي دائما داخل المسيح هاتي خوشی دائما مزگینی که پر خوش دائما وقتی بودی از کم جمع گفتی خواهی عزمان اکر وار مولا حاضر اکر وار جه حاضر رسول بندی بمد بس وقتی هم بندی که نسکر این یارک همچن چه پر چایی من بیر نگم چایی من بیدره و ابتر باش کن تو پیروزی ای خدای ما خدایی که پیروزه خدای ما خدایی که برابطه خدای ما خدایی که قنجه خدای ما خدایی که دلوبانه خدای ما پرتش که خوشه و هر جوره عبدالدور خوابه نرم همین تو پیروزی ای خدا هر جوره عمبه دورنا بده همین تو پیروزی ای خدا هر جوره عمعمدی که بده همین تو پیروزی ای خدا هر جوره عمل خواب بده نقشگه ها همین تو پیروزی ای خدا تو پیروزی خدای به نایمونه پیروزی نه پرای پیروزی نه قوته پیروزی نه دولته نه سلطانه نه تشکیل پیروزی تنش خدای رو شما ویژه عبیر نکن گفت وقتی هر دقیقه دور خوابه تو پیروزی ای خدا تجی پیروزی حدی تجی پیروزی ویژه کلمه پیروز به تو پیروزی نگم بدل عمل ايش؟ ماشي نبي خدت وشي هنا ماشي نبي خدت شيء كذا
فيه؟ لا مكان I'm not هذا سبيكر كلها هي خدي خوشو حتى لو كل كاربين أو حمص تحمل مكان كار أوتوشة بوري قرار عضلات تشكلنا فكمان أقول تقديم ما تقولين تقديم ما يقول ببور بطولي كده أطرح كده سكريس يقول كتابه هر زمانه به وی قیده کریزی خودی هر جایی که نخوده میریم میره خواهد چه هلیلویا هر جایی که تشتکی خوش چه بی عالم هلیلویا هر جایی معجزاتی که هم بینن البین هلیلویا نوه طبعی تصور دکن انه معجزات تاني وقتی خواهد یه معجزات تمام حتى تقول الدول خبرنا المعجزات لحد سوني الدول خبرنا المعجزات هبنينا البداية أبو معجزات از كاريوت خبر بعض ناكم از كاريوت معجزات إيوان معجزات جوان معجزات ولكن أنا أبو معجزات حكيم صباح معجزات إيوان مالك بس محلك بخبر أم معجزات اللي خدها بشيء كذا فحاجة المعجزات اللي هاليلويا ما أقدر تقول بينها إلا خلاص نواه فتاني ما يتولي عن كلا عبدالله بين هاليلويا هاليلويا عشان نبغى خدها هاليلويا عشان يعني ما وش إيه تلوبارو إيه كنا طاير كيف ليش ما كنت بتلعب عبدالله بيكر Hallelujah.
کسی که توش دقیقه دوره کسی که توش دقیقه دوره دعوه رو کلا دعوه قال بنفسه وده قال وسريع قال بيه سريع ما كان همشي بين حاجه مثل الان جواد السلام عليكم جواد سوال باشتیه خوده زیجانه و هر کسی رو بشاره زیجانه هر کسی رو داره زیجانه و هر کسی رو ببینه لانی باشتیه خوده ده هر کسی صحبه ده معلم الروحان رو سلام باشتیه خوده ده نفریش يعني توقيت واحد صح لا ده حاجه كده لأن في مروحين أي زيلون وده زيلون بيروز ده النقاط الوسط شد النقاط المتنفذة النقاط الخارجة يعني تبقى حاجات خارجة معناها شو راجل تمرين بوشه شو جوانی من محتاجه خارجه راح نجي محتاج شو جوانی من تي برچی داره راح نجي تي برچی داره کلی جوانی خود نه خارج وارد تر یعنی کار راح خارج بودن خارج بس بري على دست بکن بتخص سوالك بلکه سوالك مهم جوانی هر کس ایگو ایمان کردی ایگو ایمان نکردی بقول باوری هر کسی که لحد که میگه عالمه از سوالش هر کسی که تیگه هم چرا درکشه تازانه خیلی هم درکشه مثلا یه حیوان رو به معنی هم بخور یعنی معنی هم کش کنید یه مال خود شکل حتی نکر بزر خیردهش زمانده گفتی به بری های
مرنه رحمتیه وقتی که خیلی دبی دو بس از که فرق بخیر ادایش به جوری خود عاجزی خیلی دبی تام در جزاره حالی دنیا و مشکلات و دارا گتکاس کنته برای خود گیج بازوی دیگه افکار خدا داره دو بس از که فرق تأخیر از دوره آخر داش الگوشه داش هر بوتنا بلکه هزار جور بلکه زیادتر جی مشکلی خوبیستی دوره الگوشه داش طبعا يعني مفكرنا فمجال البيست بس از يقين كمان لو پر خنجي بيجي هذا العالم ده بيقول كده پر كامل یا برای او بارجود که دوید تأخیر از رو بدنی آخر دایشتن همین جهان به ایمان نکن فردیش های جمعبین خود نفسه خود رفتن آخر دایشتن اون گروه میشه خود اطفال که همش خور هدف بود یعنی یه هایی میزن خیر دایشه جی آرتش خور هدف نمیدنی معنی چه؟ معنیش خور معنیسی که چه بگه بخیر دایشه معنیسی که حدی خور چه بگه آتا بینه حسن نبوشه دایشه و هر کل چه بگه لبي مولود بعض، هنا كان لبي ماصب بعض، هنا كان لبي برود بعض، هنا كان لبي عولود بعض، هنا كان لبي مشكور، حاجة بتشكيل بس كاج وانا فكري انه روب ولا جوبو يحكي ما بمري وحده انسان ما نسال بركيج يوني كده كتشوال يزيد ها بريو خير عيشي هذا صور كبرنا بيبقى بس وليش خونه وحد كاسب بس وليش خونه لكن البوشي ولا الدنيا والبوشي جهاد كل بوشات بس هذا ندا خالص خدي نغزى من البوشي باش هذا خالص ما عندش كي جواب باش هذا خالص ما عندش كي خنجر باش هذا خالص ما عندش كي قدري ما بيت هيرو باش نبي دري ما باش جرمالي بيت دري قش كي ايربي ودري من ابا حسوي موش وكنت الصحاتين بالسعر مبه وجبيد اللي من ابا حسوي يسوي موش وكنت علم مع زمي وكنت كان هذا اللي من ابا حسوي موش وش بنجي فرق هالمن تبع زر تبع كر رعد دبر دسهر بس شيء معني يفعل الخير دايش وهنا تجينا تشتيق الفكرة خالص تجينا تشيلك وبسار الكعبة جمهوري بتشير وباقي واحد عقيم مرني خرج من جمهور الخير دايش جاي زانجي بوستر فوق سهري فوق عبد كل جافودي خد عقيم مرني وده هو بصورة يشي ده تشتي يقول بقى برك تاني بقى كده وده شفاعة بنقول لي شفاعة يقول فاهم كده لازم تلاقي بيشوف قبل مهارة نقولي يقول شيء ما أقول ما مخابرنا أم بخو حاليا جماعة شبينة ما بخو معجزات خدای حد يسمى شيء كده معجزات شيء ولا بيجي يسمى بوشي بايش مش بيجي لأنه الإنسان نقول الفكرة هو فاهم بكده إنه خير ده شيء والتاريخ پیش مالکه انه پر حضارات در بزدید، پر ثقافت در بزدید، پر ادیان، پر خوده هر کسی خوده که گروه خود چه کرد و تل تشکیل دیگر بس کسی که روز فهم کرده بود انه خیر دایش تانی خوده تانی کلمه فهم کرده خیر دایش مش برمیش بودنه خوده ده رسالة بولس ده الجنيه الرومية صاحبها وشر تحش برضه أفعال كخير عندكش أو كذاك شو بايش لا بس خير عندكش عن كده شو جي بايش لأننا إن عشنا للرب نعيش وإن متنا فللرب نموت فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن لازم كده بقى جاء أم بيجي مش خدير بيجي وجاء أمرنا مش خدير وأم بيجي وأم بمرن مش خدير فمعنى قلت أسكت فعل بخير العيشة
وهر کس نه از تنی هر کس که سر قاعد یکی فرق خیلی اشی که جام خودی پرسی و گفتی من وقتی در گفتی انو برای او بارجور دکر و دوگو اکیل از من بخیر از دارم و چقدر های شد دارم که ازاله شد دارم از عملی مثلا داو پنج داو شد داو هفت 20 مثلا کل جا رو میشه میگه خب فهماندی به زیاده بگو چه بابا خودت دوی من جلو میگی خود رو میگی رو بیارم ما واسه میگم تشنم بابا خودت چه کنی من جلو رو جو بگیری رو بیارم رو باید رو کار کرتی این است تشنم ما فهم کردی انه بگی کارک مقابلی که چی ببین وقتی که نبود سیاحته و خودی رو هندو کرد و راستی جواری بالدورية حياتية اللي مش بواحد كلمة بالله بواحد كلمة بالسؤال المسيح فمهم بالتمشي نقلية كي نقلية دي نقلية السير مسيرة من التمشي النقلية السير بيور الباب فعل من كم تشتيت ولا بيجي دغرية يقول إيه ما زونات الناس كي وراها خلاص ثقتنا ثقتنا خالد دكتور وكنت شو قدامك إيش تابع فمشكلات برضه إنه مفكر من وقت كيري مفكر على فكرة الإنسان بيفضل الكون وزوجه نقد بالكاس وقت مفكر على فرق وقت فرج مفكر واش كدواش لوكر خودكي روكي ما رحمتي ببردنكر مثلا يقول خوشكر مقارنة أجر خودكي تا بارمان بيجا بارمان بس أجر وقت يرد جوابه فأز إيمان كم دليل ولا أصلا جو خديره لأن إنسان يفضل بسيط بينام بالجوال فجيلي ما وكان فرق جوانا فعليا دليل ولا فرق جاني من خمس سنة دارتنا فشوش وقت بيجانيه دو أرتبا حريق دموي وموج رود بيجي تشير ولا الخير وش بيجي تشير ولا الخير ونزل الخير لأنه ليس موجود تنال ذكسيون تنال حتى تواني كانوا زمانده ببيعوا كانوا روي شراع شيء كانوا لفقراء حتى روي شراعي خواتنا يعني هاولو وانجيبي وفر كان هبي كاسي بخودين وصلنا كده وانجيبي عشان طبعا ده يمكن نتهمي ايه كاسي هين باور ناكد يا سلمي دي هذا يمكن خدا ما قمادي بيشوفي ما يسمع بس اسالي بشكل عام فر كان حتی هردنه وجودی و باور کریه سالیم کستی خواستی و چیزی گچو می‌کنیه از دریم چهره به هوی وارد بودیه و خال گچو کریش کده فرقی بی و هوی این نهاتی فرتنه صراحة خیره لأنه هین مسیح دلیل که دو دوری نمیشتیه و هین دکتوسیدی که چه نمیه هین کسی که دو بوجود روی کرد تنه هین حیاتی و تصدیق خدا نکنی دبرهی پیروز روم رو گنده به پیشه خوده بلند بگی و معظم بگی تربیه بگی لان مشکلاتی که همه باوری تربیه گرد بگیش اگر مجیانه و تحصیل خوده نگرد که چون تربیه است تربیه قبل سر تربیه اچه تربیه مفهومه معدنی که مثلا تربیه که دیگه بکن مثلا دیگه او وقت حرق و لطف بتون که بشکار تربیه مثلا سر تربیه این مشوره خوده رو هم تربیه هم مشوره خوده رو بگیرن هم مشوره خوده بدن بستید چه معنی تربیه های؟ وقتی یک سعی که آب تام شما آب تام دهی که برای تربیه سازه یک شوری پیسته که برای تربیه سازه یک کار رو به چیران برای یک تربیه سازه نه هذا تربیه به معنی که دیگه رکی بیاریم هوا گوریه هوا شاشه هوا این متبقینه شو مازن داره تربیه ولی کیه فتربیه وقتی که نجبور خوده و نجبور فکر خوده رو نتربیه اجبر میشی حقوق انسان سر راه داشت و تربیهش خودی خودش بگیرستین و تربیه نه خود تربیه رو که با کمزون نگاه خودون تربیه رو که شارع تربیه رو که جهان تربیه رو که اول شغل تربیه رو که فیسبوک اینستاگرام یوتیوب نمیدونم امریکا رو تربیه
لو كان مشكلة ما تعرف بقول بعد ما تجيب عملت لها اشكال ما تربي. طيب وتبغى لك اشكله يصير هذا البيت هذا نوع للاسف نعم ساكت فرق عائله هذا مشكله فقط تشكيل خورة هذا حتى الفرق هذا حتى ناقه شكل بعدين اللي يكون بين البيست والرياك ما ليش عشان في تاكسي شو ياك ما ليش صار مثلا كش كذا ذاك يبين انه فقط ملاك دريها هذا كش كذا حياه هذا بس سوري يقول ما له حياه فاصل دور بين دور شاش يقول مشكله له قرن ودي كان وعمل يقول لك يسوي حاجه بحط له خضر معي توصل بينهم وحطوا له كل محلين يقول لك ما تشوف يقول لك من جنيه ودري دوامات يعني خير تربيه ولا تجيب تربيه فتربيه هذا الوسط وقت قاعد جاب خدير او تربيه بيقول وش بالي بيجي وقت بيجي معيشين عم خدير ودا يعيشن معناتها از حياتهم تاخذ تسليم خدير وعجور ودا يعيشن ابالي بياخذ خدير كمان يعجور ودا يعيشن لأن روی آبر از که دکتر جاوی از که جیونی که ابدی جاوی نسیم اگر هم تربیت بکه هم مش خور حاضر بکه هم مش خور معذر بکه توری این جام خوب آخته ابنو تیم جام خوده اما بی گبکی میشه میشه فهم وقتی درس کنه و از آن تو رو خب خوده و بلاستیم و بی تلمیزی خب معلومی خب بلاستیم أول في تشكيل شيء بقول في خوف أول كبار في شيء كهيك الشباب تم من الشمالي وخلاص بعدين نروح خوف خدير ويجي بلاس كنا معناه وتربية الوسط ناوي كيف عزيزنا وين تشغلي خدير كيف تهندل وقت ما سريوي قشكي هندل اللوخة داو بيجي الابن الضاء بعدين رينش وكل خانه واسكت مالی وقت در که واسکت تو به قرار سری خوب میشه اسکت کاری میشه اسکت کل کیفی خوب میشه چی قاضی چی در ما برچی ما لچونه ما حتی کلمات خواندیم ولی چه کنه شاید نجی خنزیر رو غیر دورینش غیر میشه و حتی چه که خواهد خنزیر رو برای چای گل خواهد کلمات کی کلمات سنا گل خواهد اون کخ حتی خزنچی مالی گفتیم ما خود کیفته داشت مش مرة تضخ وقربها جنبه كده ما هذا الناس جنبه في خو خمسة كده فتاني بقول لك ولا من خمس وقت يجي بدار بقول ساكن حاجة براجل دوش مش بيجي دروميا سير ليست سير بيتشر بيجي في حركة الشاشة وبحاجاتي فوري فديره يجي ده خلاص إذ أخطأ الجميع وأعوزهم وجه الله. يعني خديت ثاني خلاص. أز بيقول فكرة خدكم خلاص. أز بيقول اسمي حياتكم عليكم خلاص. فتاكرك أن أز خلاصكم أن أعطي الجامعة. تاكر كوني في الجامعة الثاني. كي كوني في الجامعة الثاني. الإسرائيليين اللي تقصر الديان عالمي العالم تقصر بوارين عالمي العالم وقشتك تفكر ان دفتر الجامعه خديه حتى هوي الجيريا من امريكا اول يقول فكري من هذا الجير خديه اول يقول فكري انه الجير اللي ما جام خديه وصيتك يا جيرا هاو ملاتين الادوار اللي بتعيشوا الضغابات اللي بتعيشوا الدور دورين دفتر ما هو اظن اول دوره بس هاو يقول فكري انه الدور دورين دفتر أنا خدار وزيكران ده وبخدار وزيكران ده مع تخليك قبيل جديد حاضر بقى ده الجزء المال رايك بقى كده وقت الجامعة فردان بقى زيارته هر کسی تقوله بيقول فكرة خودش همین دي سوال من مسئله سواله یکی اما هر جام خودی خودی نرفت أمي رجعي لخديك رجع. عمرك. أنا ده لسه تحت المدرسة. لسه المدرسة. متأكد. عزوز. طب باقي نوع. بس كمان ما قلتش حاطط بيه. يعني بتاع مثلا اشتغلوا به وده كان بشكل غريب كبير وتدرجين كل عارف.
معناتها الجوبستر نجم ساك الجوبستر جماعة به الجوبستر جماعة به معناتها حال كاسي نقول بواريخو جوبستر بوادو مشكلة وكيل نظام بوجه دي الآن أكون أرجع إلى أبي. بس بوبل وفق حوزر كيف هو؟ ما في ساك بس هذا النضال المخينة تساق النبوبة والدار والسكيني واللي ليه كده سكيني بعدين لو جري ودي بوابل بس النظار لو اصلا النظار جاب بوكي بالضبط واصلا جاب بوبل وحتى وقتها في الدنيا دي صوب بوابل باربي بازي باربي بازي وكل جي كل وين وليك وفنو نه بوابل باربي هذا هو تباكر هو في الدنيا بس بوابل باربي أكون ضروري معاته أساس على ركب خديج مرة. لو اختار خديج ركب مرة بعد كده جالك إعلانك الصريح لجان خديج هابل إنه خديج مرة رجع. وجباء إعلانات صريح ترتنا. تشوفه بفترة. تشوفه الكتاب ده بخير. تشوفه الأديان ده بخير. تشوفه هالجان مفكرينه. تجاب في خمبار. إعلانك الصريح تابع. وقتك يسوع المسيح يوحنا داود شور تشع شد ريتشارد أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي يعني بمعنى يسوع المسيح إعلان بده as how تاك ريك ناقو as ريك جريكم ناقو أنا هو طريق من الطرق يؤدي إلى الحياة نعم بولس ها؟ نعم بولس ناقو as تاك ريك أنا هو الطريق تاك أزرق أنا هو الطريق والحق والحق أستاك ريبك إيجو تابع الروستية إيجو الروستية جيونتي بيدوي تلجا وكاسبي كوني هالجار خديه عزلون جار بفكينا عزلون لا من هذا خديه بيرج مرة وبيحسن له بيش ماكل وي جوا الجار شو ما تخوصت وتقابيل ليه؟ وكي بطرس ماكل لا وبطرس وقتها خديه سيرح مع الكون الكريم وخديه وستاكل مستلوي وسيسر غير ماشي بس خديه رمي وسناكل هي خديه روستين وسناكل هي يسوع بروستي فعم ناكل وهبوشي برضو وقتها بيقولي انه الدايكل ناتها مش كسرنا بوارمان روي الدايكل بتبقى كسر بوارمان روي لهوي هي خديه روستين وسناكل هوي هي اشخوتي بس فعم هوي جانبين هوتي بس هي فعم ناكل هوي بعض في وقتي جاي يسوع بس هي فعم ناكل ماشي هو فعم يسوع تشيل ناكل في انتباه زي صوتي بوارمان لا ناكل اكيد بوارمان بباكش حاجه وقتی که تابلو از کسی که باورمند و تو شوره خدا بشکنه تو وقتی بطرستی که وقتی به خدا این کار کنه حق وقتی که از آن از که به آوری وقت طبعا نشد بس وقتی از آن از که به آوری وقت و هوا نلکر فکر خدا میشه از که وقت چون وقتی بطرس میکنی و خدا این کار وشرع بخدا يقول كيف بمروا أمامي ومن هنا سيقول كيف وشرع بخدا لهذا بطرس وقتها مسيحي روستي فعل كل شيء بشتي مسيح جبريل يا روبي بطرس سنة حيشين رجال حيوان بطرس يقولوا تشيش داي كده ده كان بعض المثال ده سيحة زرناله وخابات كان حطوني جامعه خودش دارم جامعه خودش دارم فگسکوار جام خوده ناس که پارچو که فوری زیر جام خوده ولی جاسکه که خوب باشه نه ناس که میرم به نوعی خودین جام خوده خوشحال بکنی خوب باشه نه گازات جام خوده از که تاب دارم جام خوده رو نره نمیدم اهات جام خوده از که جام میدونم اگه جام میدونم خاطر رابر بمعشر هارن وارن دايكن بدن بستينن حيتم القشتك والقاعد بسبب
خدا ولی تأسیس کرد. گازکه مشروع کی بکن گرگ برگه آخوده نمیگه. گازو از که جی شاور با بکن. گازکه راشنا شاور برو رافی نه اول رو خلاص میشه. برگه از خودی نفکره. من خدا راضی بیام راشن شاور. راضی رو عاد اول رو میشه. گازکه هر کاری که بکنه بازاره او کاری نداره دیگه خوده. مشروع به رجل به سفریک به ولادک به زواجک به بچک به چی تکیش حقیقی میدون که از که به سر بودنه خود تأسیس نکنه حتی این رو نسوح فهم نکنی چی؟ این نسوح قبل نکنی این اشکال خود کنه وقتی گرده از مسیحین و اصلیت بکنه حتی اشکال خود که این راست نکنی نسوح این هیچ مفهم نکنی چه معصی لأننا إن عشنا للرب نعيش گرک اوه آیته اما جاب روزمان برواز کرد و دینم سر کپی سولو میدم یا دین بات یا دین پنجه دین جیکی معنی که اچور رو بیم علی ما رو معنی بیره خو انعاش نه و بینعاش جاب که بیجوز دیگه درست آتا بیردام کنه هشنا بیره من آتا کنه هشنا دارا بینعاش آتا بیردام نه طبعا كجوار مثلا كي مثال كبير مثال كعمل لحياتي كاس في الشيء كاسه وقت فعل كي شمع نسيب من ده إنه بس بيرجع بزمان ده ولا عليه كيا كي اللي بيجي تشارلز كولسون يجي مساعدينه رئيس أمريكا وشغل ريتشارد نيكسون فهذا يجي مساعدينه رئيس دولته أمريكا مريكي حتی اگه سیاست در باز کنید تو مناسب دست بگیری یعنی مساعد الرئيس چه مورد چه باید رئیس مساعدی میره پر منصب های سلطه های شوره حالا میدوده لهم رو رژیم مشکل جنگیده چهری فاضح سیاسیه از پیک سیاسی مگه جنگیده چهری و هم ولی از بحث میشه رو بسیاری ناس جنگیده هنوز رو برای کنده کرد حبس ده حبسه داد يقول خول وهو الصوت عمليه لازم يسبب بدش يستيل لا يعرف بين نفسه وهو الصوت علاقات حزب وملاد ومنصب طبعا يعني طريق النوبه لا يعني طريق النوبه مساعد رئيس يقول له شخصه المناصب والدرجه دي حتى المساعد رئيس هو مناصب هو علاقات هو واسطات هو خارج هو طرف وطريقه برضه ما تشتكي كلام إن أزل كلاكي رئيسي دولة دولة يشتري هنا الحبس فرمي برضه ياكل جاي من ده يعني الحبس جو أعطيك غير دايما ولا أنت وأنت حوالي شوش خارج أو تبشتغل دولي سر كسب الشوش رمي كتاب الدول جدا بسر يسوع سر حسني يسوع سر عفكني يسوع هایی سری پشتی هست دو خان دو کسر چوگا و دوگی گویارا و مشیانی خود قبل حتی نکن با اشکال رو بکشی سلطه، مکسر، شرکت، منصب، چیز و حتی نکن اشکال رو بکشی گول اجبر ها در خود اشکال رو بکشی و پشتیش حبسه در کرد سیاست دی بردو و آتا خدمت تبشیری بس معنی که معنی حبس جور والمذاكرات هو اللي يزبيشك وش من باري ولا سركفتني روستي ولا أجرائيسي أمريكا اللي سيبه وفتنا هوا غايته بيعتبر رئيس اللي سيبه وحتى لازم مساعد رئيس وبس باش اكتشاف کرد إنه سركفتني روستي إنه أش پادشاه إنه أش خدای عزمان اللي سيبه طبعا چون سيبه يسا بركي سؤال وی کسی وقتی او دارو دیگه دارو محمود به نمیگو گرچ داو بود بس خدا بری رو آورده بی وقتی که خدا به اساس دست بکنه بی و این بری که کسی باور میکنه نه خوشحال میکنه من ویش میگو قابل سرم جمع خدا رو دی وقتی بلعنه و هكذا حب الله العالم حتى نزل بأجله ابنه الوحيد العالم شو معنى العالم؟ قشتك
شعب یهودی و نه یهودی، شعب الله و نه شعب الله. کل عربی معنی گوش کردم، روی خوشحال کرد معنی هر کسی به بار بگه او خواست. و هر چه هم خبر بود. جنگ در چی؟ در این تصدیق ایره که تصدیق نکنه. جنگ دکت دید؟ مگر فکر جواب چه؟ جنگ در چی؟ در این حقیقت تصدیق که تصدیق نکنه. ای ملته ما الحرب دبرن حرب چی؟ ای کردو فهم نگه کردو میدارم بس ای کردو تحتی روی هرو تبی والات تدی بعضی تدی تاکه که والات که خوچه و پرک جایشی حتی روی هرو بیموله بکنه روش تدی بعضی تدی تاکه که مول خوابه و پرک ایمه که حتی روی هرو باید که موتی نتیره تدی بعضی تدی تاکه که موت خوابه فتن تشتغل كيف هاي الحاجة؟ عملية هروب بيشتغل هذا النسبة كي مش داوس سوري داس شغل كي يعني سي حفص ولا شغل أكيد حاسب تشتغل يعني الشلاك كاز بفكر أهدافي خوي بيت اللي بتشيناك بس هدف اليوم تطلع استرها شيء خدي خد هذا تاني كوفيش أرجع هو بحسي منه ایدو سجون نخواست بی جنابیش نگرد خیر یعنی یسوع ثاني هوا تاني فهرا چونکه ما خبر داریم دعوت کش هر کسی رو انه هی تشخورا دایشه که خودش خوده رو باشه شما خودی کنید فرق نکنید لتباور کری و لتباور نکری نگودی سدایتش هر کسی رو ایگو این یسوع ناس کری ایگو ناس نکری ایگو قابل کری ایگو قابل نکری هیرو برونی کل خانه تکی هین حتی به دقیقه تکش خانه باشه تکش خوده رو باشه هرجا رو ما پر اختبار بیستیج خالده و یک جه اختباری من شخصی های مثل سر گوه انو کس اکلیکونه جو خدا رو باشه قوته خود شخص مشکلات ما پر احتمال به کسر قوته خود شخصی میخواد خدا رو باشه او هر احتمال کسر قوته خود شخصی که خدا ناس من خدا ناس کرده خدا چه قصه امیلی چرکنه واپس کنه مثلا نیسکو 20 سال در واسطه خواندن کتاب بود. طبعا نه الکترونیکی دینی بشکل عام. بس زیاده اتو خدا نگم. و از روی گشتم کتاب بیولوژی خواند و سر مسیح خواند. لیزا جی من نکنم گشتم خدا واسطه. یعنی چه واسه اعتماد چکر میگه چارو میگه چی وارد کوری کی چی کردی. و من چه اعتماد چکر سر زنگ خو انا گشتم. بالعكس جاب تشيلي جاب الهندري بدا فراغ تشيلي تشيلي بدا شاق تشيلي انا اسدي حاسين اشود كان انا كنت خديها فوق فرق وقت ما قلت له فرق اختبار لبيستن يرجع اختبار نيجي مرتبي انه ده فوق اجيش اللحظات كده منزل هيتقدم كده هذا المشكله الدوليه وقت ما يجي الدوليه دي حطوا لي راح شغل تعيشين يقول لك طالع عيش بس این ویدیوی چاره میگه یارو به حضور رو اشتر گارم بس عرض تنکله خب پیش بکن و از دوگریم ابتر نوشته ما دوگریم روزی چه عدم میگه بی خود خیره یعنی از لید گارم بس از بکن اینوس بکن تا خدا چاره وقتی که دلی بدی وزانی روستی علی نگاه بکنتری سر رو ولی خب پیش می‌کنه خب بدون است. وای چند بار بیارم نکام تعیین می‌کنم. برای خودی من برای ایمان دارم. پر بار دارم. دوباره کاری بار دارم. شوی خلاص نمی‌کنم. دوباره بخیر بخور. دوست می‌کنم فهم کنم. تو کامل تو هوا دوری هوا شد دوست می‌کنم. الا وقتی که خوده بیش جهانی بود نه خدای کو طالما تمت گاره پس ولی است و معنی از خدا رو باشه نه است که قوت خود باشه و اجباریش پر کنه
حتی کسی گفته باوریه سر که اینو بفرشیم شیر دارم نکرده ضعیف داره که سری رو کرده خدا رو کرده فرق باید کنید نباید خیر احتمال چه نگی سر خود احتمال چه که سر خود باری خود چه سر خوده خوده باری ترا در بیارم تو چاوین برد یارم چاوین برد این گویی نسان نس نگیری هر مال به تن اورینه دوی خدا اورینه گل خاله هر کس که این نس نگیری هر مال هر کس که ایمان کری پیل حسه این نس نگیری تجوار هر کسی ایمان کری و پیل حسه نورن نس کری تجوار هر کسی شخوا واسه کنه اساس سری سر نس کری تجوار هر مال به تن اورینه و گل خاله بیارم این بین اتاقی نس معنیش داره بیش تنیکش کسی که رو بیشه که دیگه ناس نده تنیکش حیاتی خود سری سر تسلیم کسی که دیگه رو ناس نده نه دیکرنه نه بیشیه نه بیقله به هزار و حیب روزه یا اون 50 دو حیب نه حیب روز بدونه که دو سر تلمیزو کسی رو خدمت رو بده ما برای گی ایمان کنیم و گیجی بسر سقيفة لما يذكرن وبكاربين لما يذكرن وجوج دي وجوب يسوع دي وحقه توما دي يسوع قوله وجوب دي يسوع اللي شعز مين نوابي بس كايس تكوركر تكون لا شو يشخور منش وبون خديك فيش نعطي تشوي كيوم هر وبينا وبون خديك يا ربي تنو بشي جاس یا ربی این ناس نگیری یا ربی چاوی بکرد ناس و این ناس که به چاوی بکرد از آن که چو خدمت کرد و این خدمت که به چاوی بکرد معنی بعد که چوش دارو بکش و دارو بکش و معنی دار بکش آب پر دو و باوری راستی اما طوری بسیار کنیم نکشیدم اما دیر بوده باوری راستی نتیجه‌گیری خود تمام تسلیم مسیح کرد وقت بولس به غلاطیا دو آیات لیسته چی داره نه چی زمینه باوری راستی غلاطيا صحيح الدنيا هتبقى بيستلم مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا عايزين بعيش بس ناقص بل المسيح يحيا بتناقش في مرحلتين هنا سؤال جادو وارد وب جكيروني دي خود نداره شد هر مورا که با چین مربوطی هر مورا که وفکر بیارا به از کاری به گفتنیواره گعنی کنم یارا بی تعبیر داکه قوات که نده وحیده و پیروز رو داکه داکه مرا باید شهر نمیکه خوشه رو داخی نه خوش خوده رو داخی به حسکرین داخی نه کولتی خوده کوله نخورده خوده کچ کلو خورده و خوش خوده داخی به بابا از آتم جمعه درون بگه تا جا حاجت دیگه و چه به بیارا بی الخازم نه از بشی کبریات الخازم یسوع دو بدار بشی نه الخازم بشی کشمس الخازم یسوع دو بدار بشی دوی چی بگه تا ولد بگه نه الخازم بشی که خواب تره خرید الخازم یسوع دو بدار بشی من خلق یسوع دو بدار بشی درابینه بدار درمشتنه بدار حیاتی بدار قراراتی بدار دست که چی کاری بکن از این بیدیو باید این بیدیشه با از این بکن از که دهی کن یسوع دو چی مردمه دکن خواهد مردم اونو نه
مرو خدا نه مرو خدا بید نه شد مرو خدا بید اما بس هم خود تسلیم کنه وقت باید جمعیه مربوطی رو گفته بحره را و موز بگیره هم خود تسلیم خدا کنه های ما بینیم بعض الأعمال هاي ما بيجي نجي وجراك عمل بايش بس ما بيجي أنا بفترض روبرو أسماء روبي أو بريا خاطر يا أسماء روبي عزيزتي بتشتري أسماء فكر مركزية اللي مسيح اللي لا مسيح وقتها أسماء خاطر عزيزتي تشتري هرو ميكلي وبس من القرار مركزية اللي مسيح اللي لا مسيح روبرو وقتی که نفسه محاسبه بکن از هاش مهم بس نفسه محاسبه نکه وقت مجب عليه هاش کنی چرا هاش کنی چرا مگه اگه نفسه قرار محاسبه سداجی و هیواری پر برخورد محاسبه ها خوبه مگه نیک چرته نمید سده را به دقیقه هیواری میدهد 4 دقیقه محاسبه بس سده را به بفکره و هیواری بفکره تشتی اگه بکن لجور خدای لنال خدای لجور فکری منه لجور فکری خدای ولی جایی آیا تولی بسیار کنیم شما باید تولی بس کدوم کوچیک تولی مایم دیسا کسی که ایمان کنیم کسی ایمان نکنیم دیسا باید مثال حرب کنیم هنی کنه ببین از پاشه بفکرم دست که بفکرم خدای را نگاه از این شغل نگاه مشروعی من های نگاه البری من های نگاه هر مشغول نگاه از نبوش نگاه رعد نگاه از ایمان درک شغل یعنی نگاه فراتر از راه می‌کنی باید بچه از سبب ریشی از مهم دن از وقتی که بین خودی هست اگر خودی راست و نراسته تب درگیر دیگه کسی بارمش بگوش کنی کنم که دفتره نده ایمان دیگه دوی چه نگاه اشغال بشود باید یکی بارمش رو نگاه بکن مروان ایمان بریم 10 سال ده سال حتی تصمیم سوال میگفت خیره خدمت نور بهش کنه را گو بریم على چشکی خود آب به تأسیس کنم باشه گو چون تأسیس کنم گو از حوش خواب بکرم ممکن خواب بکرم گو اجنسیه من گو باشه خلاص سوز قرار دست که جو خود را بشه وقتی میگو تش خود اینا نه حتی چرا نمیشه هذا كان كده أساس الكلام. فأجر جبدة هي تقول لي فكرة دايشة ولا أم فكرة خدي فعل. لا مشكلة أروح فرق أنا احتمال شيء صار فكرة خدي بس فكرة خدي اللي بيتشر ده لساني كونسنس إيه ده صحيح شاشة آياتين ده اللي بيتشر هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن يوم خلاص هو ذا الآن نوكويا بتقرر الناس تودي تخليه خو بقالي نوكويا بيد عقل بقالي بتقرر الناس تودي تخليه خو خزنات نوكوا خطر بتاعين قرر الناس نوكوا خطر تأجيل تنا تشكيل نقطة تأجيل تنا تنزل كذا دقيقة سؤال سؤال عورة تنزل كذا دقيقة جو كسر في هودي ما بيجي خلاص واحد خلاص يا وقت انت خلاص يا وقت عالمي خلاص يا مش تبي يعني جو كسر هو رامي بنا بعد إذا وسائل فيسبوك ننعي إليكم فلان ابن فلان تقبل التعازي في دار فلان في الساعة الفلانية نشكر دايما نسأل بركين ورحمة الله نقول بسم حيث بدأ الجستيبي لو تيجي عصاد نزيكاري أو أقوال شركة دار ذيك نشكر دارين دور مع بعض دايما كده ويجي رحمة الله ويجي حادث كبير أي ساعة شغل بتعرفين المرض بركين بيجي وأخوي تقولي على هولندا مكتشف بركين تشرح نشكر حتى هو باقي الكابوس زي خبر الكابوس لا لا ايوه الوجه ايوه الوجه ما هو تفشيل كله تفرق الخبر منه دبرت الكابوس دبرت دار الكابوس يعني خير تأجيل ذكر لا لا نأخذ النوم تأجيل ذكر لساد اللي يجي قبل نهاجم خذ الناس بس كنا واحد تأجيل ذكر قرار لا التأجيل كذا نأخذ النوم قال إنه ما اشتبه أجيل ولا تخزمات خذ لك الماش تبعي وانت كوري خذ لك
نماش تبعجي وش بروجي خلينا هو وزن الآن بين اثنين هو وزن الآن وقتها بين بدي أحفظ الصورة وتيجي المشكلة الآن كيف حرب سوليك الآن نقول سؤال الآن هو وزن الآن وقت مقبول جتهين تاخذين وسناكري وأنا وسنا جتهين لنا قاري ليه بقى تأيمون كري هي تحتو تسليم كري تسليم كري تحتو تسليم كري بس انت فاهم ناكري شو مع السيك ده هاي مع السيك ده اللي قاعد تكوني خديرك وأنا فاهم هاي مع السيك لازم السيك في المسيحية قاعد تكوني مسيح بتمسيح شو كده سي سولو يجول واسنا خيرا سي سولو هذا كوني خود هل تجول وتصنع خيرا؟ كيف بفكرش؟ هل تجول وتصنع خيرا؟ شو معنى تصنع خيرا؟ تصنع سلاما يجول ويصنع سلاما شو معنى السلام؟ أساسا يجي كوري إنساني بارمان أو كوري هو أساسي هو عمل المصالحة وعمل المصالحة يعني المصالح بين الله والإنسان هو كسيجي خلينا نستأكد أزاي بنمشي أبي مشكلة تاعه وبيننا وخلينا هاي مشكلة تاعه بدوس السير تاكا إنسان بحقيقة خلينا نروح للشوش ده ولأن نروح بحقيقة خلينا الشوش ده تركه خلاص كده وتشيك تركه خلاص كده خليش تعرف حل الدنيا خليش تعرف يسوع المسيح شلون دي أنت في إيمان كنت خالص فهذا كوري منه هذا عمل المصالحة جهابوش مر الروبرو شعاري حياتي به انه انا سفير للمسيح انا ابن الله انا نبي مسيحي راح نبي مسيحي شو معنى مسيحي يعني انا امشي على خطى المسيح هل مع شيء ابن مسيحي قال لبيك وبيك النار يعني هو المعلم كيف قلت يا معلم نبي فالمعلم وانا تلميذه فانا اتبعه البيك ده ظهر البيك ده قال اوريك ده بعيش القول فكري ده بعيش القول قراراتي ده بعيش القول ارشاداتي ده بعيش لو انا كده بينا مسيحي لو يمين الرياضه بس لين الرياضه يعني شايفين كل ما جاء الامر من بس كده انا قول من بيسان فوخم ما تقولين بيسان فوخه وتبقى عزيزون دي مسيحيه يعني فاهم كيف مع سين ده مع سين ده تبقى مسيحي هذا ما تفتني كيف جاءته تتهاوي السلام إن عشنا فنقوم بنعيش فأنا لا أعيش للرب أنا أعيش لنفسي لذاتي لملذاتي لأهوائي لشهواتي أعيش لهذا العالم أعيش من أجل أشتري سيارة مرسيدس مثلا أعيش لأن أشتري قصرا باكي أمير باكي أناجي مشكلة برضه المشكلة أنا هو وقتها معناه تشتري بايش تقولي ناجينه ده وقت سعيد سعيد مش حاجه ده ما حبيبي حالك هذه المشكلة فمعناتها أنا أختار النصيب الصالح من الأول أختار النصيب الصالح منذ البداية عزيز ده سبيكدو قرار الوصل استيم غير عزيز لبيت الشيشوش ونمشي عزيز فاهم أنا لماذا أعيش آخر الدعيش يعني أسرع بفعل كده بيكر أفعلكم أتشوي الأشياء فقتالي كنت ياخد التعبيس ما عجب باقي تقول الأسباب اللي جابت أسباب لهذا الاتنين بس بيدا عبين جابت هذا الرياض أجيبه التأسيب تاعته دعبين قلت يا أجيبه التأسيب تاعته وزي كلام فشتي عز دولي وباخد هيك وفشتي ويب سير وتصور بك اللي كلام از بقاچاقی در باز تک یه بیرون چاله قاچاقی یعنی یاسمن تراری و از بقاچاقی یه فتل ففتلاندنی من فا بطریقات معجزی چه فالباش محرك ليش مسار موتوره ودافع موتور من كان لبرنا وجوب الوير من الجوش أنا بتحسب تاكل بتاعي از ناس كين حتى بفتر المولا عفوك لأنه يعني بس بقول يا رب بيش مكة تشكي بيش مكة تشكي جبرة بدي شوكة إيش مكة تشكي بمتنك شورك فعلك حدثك جبرة تشكي بدي شوكة أفعل بتهاي فوين وقتها ذاك هتبقى السعر وين كده وعسكر لو حفص على البوسيه ولا ماسكه حد قشور على الماسكه اول جور بيعز يشوف بوسيه لو بينه وشناز
بانك خدای کیدن و هیچ میاسو قبل نگیر سبیسر بس شوره بکریه و هیچ چیزی میگن خورا همیشه دعوا میگن خورا میگن چه میاسو این عدالت ناس نو بس هرو یادتی میکنه بس این اگر تو خدای راستی خوبش میکنه به حدث که خوبش میکنه و الباش مصلحتیه در خوبه لأن هاجر بيش بيجي يعتبر عشان مخازن بيش من الدعم بس عشان مخازن فعشان مخازن ما كنت تشكيل فطلع مع عبدالله فيلم آمين يا رب أي خدينا عظمنا شكرا يا رب يا رب وغير هي جل دلال شكرا يا رب بتهرب فسام لنا ونعم بيتها يا رب ندري ما بنشي يا رب بل يا رب أم نصف يا رب ببرحي فوق فيروز يا رب كنا تجربك يا رب يا رب مع نسير راستين دي جياني تاني مع نسير راستين تاني مع نسير راستين تاني سوى المسيح ايجو راستي كده دي جياني يا رب أزبط إعلام يا رب إن أز حيكتبه تأسيب تاني وأز لفيه تأس وتشغصوا خولبنا خيالبنا مشروعنا قراراتنا ترسينا أقوزنا أكيد بند أسيتا ليش ما رجع تبي تشتي تحكم يا ترجع يا رب وقتك أشرت تذكر يا رب نروح يا رب ترجع وقتك أشتغلك تجمع عافية وأسيمانك راستية كان كبيرة وبواري استرجاع بتنعمات كلمة يا رب إنه أجبرهم أقول كيفية تابعش أقول مجي تابعش أقول فكرة تابعش أقول دعوزية تابعش إنه أجبره هذا أزروب أشهر برتين كذا أروب رأس عملية تاب منو خال تاب منو خال عملية تاب منو شنو خازين وبدأ تاني نبي أسوأ المسيح أنا خدا يكرمك Bloquí ma vie, parce que je rodais mes sur la salle de tout le temps, j'ai bloqué ma roue de lui, et ça m'a fait mal dans le cœur. اللي هو يعطوك رؤيتك خوشة. رغم كيف ترى المولى فيش قدرة طبعا. لو شرط أنا بجلسي بفكر. أنا برضو بفكر. ويبرم جماعة جلسي بفكر. سورة شيء ده كيف ترى سورة عسكر حوش كده بكرام. أكيد إذا بتشوفهم. بس أنا خذوني ده عن إخوان عشرين يعني سنة ده بتشوفهم. كيف هو جوريس نحفته دروكردي بس حرام جوريس نحفته. شافوا كيف مثلا واجيورو مسلم که چند تجربه کرد بس برای من وقتی شکر خدای پیروز بگی اندازه بتشتی که چوچیک و عمل ترجیح بکنم او نقول خلينا الإيمان اللي هم بالي ده لما مؤتمر كذين لهولندا كل مؤتمر معروف هولندا عش وش النوتة تربي وكيف كل دول خير وكيف كده؟ حضرتك خدها وهي؟ تقوم عالمي دي ها؟ تقوم عالمي دي كيف؟ أتشايا خدها أصلاً أيوة وغنجي راحتي أنا بدي شو راحتي بيروس ها؟ شو بيناك هذه؟ شغل حقيقي شو بيناك حقيقي؟ واشتيا فضاء يسمى زيك دجان حتى يسمى واشتيا فضل يسمى آمين بس مين تشتكديت حتى لو كوكا يفكر بس كنت عجبني مش بروسي وقت الدعوة شو نعرف هو تي كاديروك كنتي وخاص يجينا لازم ولا ما بينا الكونفرنس اللي روح وصلنا من ترك الخلق أزهار نارم دوزة خدا لا دوزة خدا أجوب كم جونا كم ممكنهم منهاج جديد ممكنهم مستربين الناس أو في كلمة كنا كده شامل
يا ربي مشوار جي 9 تنين تشون 9 تنين 9 باكن موكنا مرو خارب بي اشوفكم تشوناكم وايه هي جوا يسرج شبي او رقيما تنا بدو لاني لا الكرايز اللي في سمع عجار ذيك وبعد خطوه ففيكسيون بيجان مره ممنوع بها الدار 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 والمونه كده ده كل مخالفات هذا فأنا هي أكيد البوليس ما بقرن أكيد مخالفة كمخالفة حقيقة مثل كان باورمان أخوش وأنا وقت ستريس كمان مرة شيء وممكن أجسام يتخرب من البيس فزهرم نار من بيتشاز أبيتشو من هناك شو حاول باوري بس دنگی خود باوره نمی‌کنه. دنگی خودش بود چه بود؟ لأن قصيصة إيوه كونفرنسات شيء قصيص مارتن ووارن وبر كرد لورك حاضر الغني هين خدا النص ناكلنا وأم حاجة كاسي خدا النص كده وولتها على وهم بده وبوارن بده وبستين أفتش تقطع هالشيء أنا حاضر خدا الكذا عينا بس طبعا نعم دبولي ما تجي هذا وش دبولي خدا جاك بس تشتري ورا هيش أتجيبها وكرد لورا في حشيت مساجد لأن هنا كان بشو هنا كان دوات البيت منه لساكن أمثاله بدل متوكل على ربي بكل قلبك وعلى فهمك لا تعمل في كل طرق أعرفه وهو يقوم سوزا قلت له ما فكرة ممكن خرابية أو رقتنا أزهر ما لازم يكتشربه أكيد شكوري وربك يعني بسرعة اعتماد ما كسر فكره هذا من تشتغل حاصل كده وبوشة الشعيرة البيجو بيتش بين أفكاري ليست أفكاره ولا رقم هذا بروكين الشمس أم تيجي هناك حوازة بيقولوا بروكين ما أدري شو خب بروكين ما جيش ميتشا عصا عم نفكر ده ما دون يعني ما هو مسكين عم تاخذ البيجنز أنا خذ ما بتشكر ما كنت توقع قصيصة هذا أقسام الكرمة وهو في قاعة جوار خدمتك كنت تبتشي ما بدو تبتشي كونفرنس عربية كونفرنس بلانه خواهد السيستم خواهد عازق کرده تمام همچین نیموندار چون بود که گو بس الان لا تاخد كرد رو اینا سر قانون هذا وقت استراحة نقدر نتعلم خودش ما رو تصح تجيك عازق کرد صاحبك روحي ما تشيك وش نعطي مع كل تشتكي وتهرب على جيبي تشتكي اجتماعي ملاك دهور بقول لي كثر ما هذا خلكي خصبو أنا ندير الكثير خلكي ترسك طبيب تبص شو عم كي خطيب ودي رايك تدخل شو ما يلا استشير كنا سائل بدنا نكريه إن أشهد أن الرب نعيش ونموت أن الرب نموت بالي فيك تشتكي بالي فيك راك تشتكي عن بشتكي بالبوازن ولا إيه من نفس نسبة الإشعياء بيجي بيجي أطلب الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب لا أطلب أشياء من الرب لا بس أزبولي كم ياخذون أدين دورنا دين مخلصك أو ياخذون نبرد بيت شو آيات اطلبوا الرب خده بغز بالي قلت تشتوش خده بغزه خده بغزه وقت خده هاو كان أطلق جيونيتا والدريتا دور مشتك وأنا أرتب حق شطر هاي تجي بغزه بس لما تاخده هنا خصية ودريتا دور هنا الاشتية وتحركه وتهسين جنو ناكرية حق شطر دار مكان في بغزه لأني عندهم المصلحة جواب طلب جنوب هاي ما أسكت مسكنتيه بوهو أنا رفعوا كان أسكت منه وكيف بروكي ما قلت أجنم حتى كين قلت كده أجنم كان ذاك هنا يسوع المسيح النص ناتين كان برو دعوك شوار ذاك ممكن لو كنت هبر لميك وبرو خديه كنا كل مرة في الجنة هكذا تهين ده بيخو نادو يسوع المسيح هكذا تهين يسوع المسيح نص ناتين فرسان ذاكرية ولكن ما آيات الجودشة
هو الآن نوكو وقت بشتي داقة بدن دبينا وقت بروكي مرات سال بروكي خدان كرزني هن نقطة كده هذه بريكر واربي لسات 30 بدال يستي خروج عندك وقت حادث لي دارك سنين بس بدي 30 ودارك بدي 30 الوقت شو أنا دارك كان أقوى نشكر يعني مرني ما وقت كشن مخفي كشن يعني اگر تو حاضر دعوت در درکی پروکیمت خدمت کارجی درکی همه ورن وارم پیشه هم جملات خورا دعا پروکیمت شانس که من محبوبه پروکیمت رو دارم که درکی پیشش کردم و هر کس بحاجه شیفای وزن رو شیفا که دستینش ایشان که جنا خوشی تشتی باور بکشن باور بکشن هذا يتأشير هر کس پیدا حسیب رو نبا حسیب جبهها بعد بين جبهها وهذا يسوع المسيح هو بداية أصلا أم هذا الرجل أم هذا الرجل آره بابا منی آسمان بابا منی اجار بابا منی کانچ